Assalamu alaikum. Hare mi yuri kem fop lalandi stay do jam. Ala ta hore do jama hare la yafini moya. On yibe yaltini do fo resultat woko Mamadi Doumbouya gagné. Monsieur Abdoulaye Yero Baldé mi fala ya gento lando parce que nyande mi yaltono mi wadi o video mi inni mi soutena tama e yadugol Mamadi Doumbouya election o mascarade électoral lo. Wodi wobbe mabbe ton dimmobe maada noddila ine la mi mara droit wolo ko lum mi mara fellutugol an on wata gagnade di election ji yesu Mamadi Doumbouya minni na mi anda ko ni ko wirni kono dum do no labani fop meden ko favor Mamadi Doumbouya ni ko kanko subi yade tebe be hikini on ka deuxième place ka election ji do jon kon mi mari ko mi halanta ma eno gongan ka yaltiti do joni undo no hewti ko jama on fop fama on doyti tum Mamadi Doumbouya billahi o doyti tum Mamadi Doumbouya e kadi kala ko ari wadugol ka leydi meden hidon tawa ko yeso ko ba fi honno parce que on yaadi Mamadi si on salino yaadugol e Doumbouya en election hewta tano do me hidalando yo ala giselu jettu militambe mabbe hala na be votane yo sidia jettu militambe mabbe votane yo RPG jettu militambe mabbe be hay RPG mo wonduda e mun mu batani da piiji duubi onnon etali militambe makko be yo votane ene undo ko ngaygoni kana ngaygoni ene adoyto odo ka doytam na attack na wolugol angal famu me don duwa wattande ila idon duwa wattande mene fellitu kam votana foppo no andi dum buyno andi ko non votana Abdoulaye Yero Baldé kala mo ida ko Abdoulaye Yero Baldé mais idon andi kon wadi be jabal yaltinde resultat ji don suti yon debbo don andi o debbo don andi déjà Dieynaba Touré na fi so ngandamo acce yawgol e hunde ko fellutudo e mudum on gagnoto ako e mayri si tawino idon anduno on tigiri dum anda si tay wonon ko faale to yawo election nane onon kadi o medi yawgo on woni candidat o medi yawde election mas kono sina dum election libre et transparent wa attaque wade de kala giselu tawe ko UFDG tawaka hay sina la giselu dalen joni pottine be côté walle ne do si tay UFDG tawaka RPG madum o mon IFR dido parti ji didi tawaka are ko electoral non are ko election non ko sélection ni voilà ko dum do don wattande ila idon wadde do piiji ko non tigiri woni lorrude ndi leydi les militants ils n'ont qu'à demander leurs militants de voter pour moi parce qu'il doit faire comme ça petit o jawra joldare ndin udi haf étiqueru e Mamadi Doumbouya be jabata jamais de la vie déclare que le vainqueur sina dum si tay ko élection libre et transparente hara par exemple no be wadli ni hara ko onon ko élection libre transparente yawno billahi on gagnoto no Doumbouya no labi poste on gagnoto no Mamadi Doumbouya jam wala nyal mais hay son gagné ke Mamadi Doumbouya be jabata go yardo don ko lamu go bay ko pullo dimmel mudum ibe andi ko bonnereji mabbe ni be jabata portade don ibe andi jifaaji mabbe ko ma hewa ibe darude sato jandele de port be do no sodde conscience jama on be jettude jawle be okkitira be jettude otoje be okkitira be jettude village be okkitira be jettude sukabe be naba be leyde porto non fopu ido suti onon ala on bureau ji don jama on ala financier de on no sikirro non hay so yahay ko idon andi buudi wadi don in campagne kono di heburi don andi fop mudu konto di yari do fop mudu don ande ono don hakki don feluto non gagnato no ko election libre transparent ni wo be sécuriser be wada dum do wallahi min me de anduno on lamutano ko dum do fiw yiltite di laay modon do waton jamais de la vie waton participe ci fa dum do joni on doyti wonu sembla légitime gol coup d'état Mamadi Doumbouya ko ono légitime coup d'état Mamadi Doumbouya ko ono légitime de o sélection do ko ono légitime de fala légitime de Mamadi Doumbouya tawa jon on fop modon kon complot ji goti frère Aliou Ba no ka prison présidentiel dalen no exil IFR président mabbe no exil ene hakkunde modon ngala fewndo ka fewnde do idon duwa jodade yadugo le bedo election wattane ila moja mi yewtere modon den do déjà le trop tard a fait jouer son rôle hande do konno yalti Mamadi goddo no wa yaade tamodon joni par exemple onon be yaadu be makko don election goddo e modon wa yaade tamodon en na jon no me reconnaissata ron ke tu reconnaissure daron konto bena batam no min wona contre modon parce que kon grand jon kon frère jo idon andi me dande kono dum do wata yaade dum do hande high school ku uzengan tigiri monsieur Abdoulaye Sadio
hara ko kuusengan tigiri on non le mele woni pro hara no ko kanko yebbuno yaade go ndo so retirano kedo mo andi mi goddo watano mo soutenir redu do jama on do hara no yidi mo no teddini mo no faala yo kanyo kono yeso mo ya mi wona contrat e goto yaade be Dumbuya kono yidon felliti ko yawdon ko on do itu Mamadi Doumbouya quelqu'un qui a juré devant tout le monde que ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Si on doit un candidat, on faut que on doit, on grand intellectuel, il te donne non, et non, il faut respecter ta parole. Mais, on va dire semblant comme si sa parole ne vaut rien, Johnny, ko serment on boara to wudo jama on respecta on serment mako. Serment mako 5 mais serment ko wudi yes jama fo. So respecta le serment mako don. Ko serment mako mo jeti do fi settan do wudo to do respecta. Engagement jima be do. Luaji wadade ko tawta hidi wawta ko jangode. Fop do ande député ben ko no kon débat de fido. Monsieur Abdoulaye on falgi falgera. Ido waddi do piji ko na normal. Ko granjo idon andi jama on hidi on mais dum do on oytu Doumbouya. Idon andi pasa ko bay mi to militant be modon bo ari attaque la réplique la mi gabaki mi famini mi yari identification ni mabbe be ari direct kam message ran kadi be dalil ran kadi ittele mon fiyo mi c'est pas grave continuer kala ko fallon wade mais mi wona contre modon sako ene pullo no mi contre non kono hunde wote don do famude billahi kere wakilo do tabon la mongo no wawi ro kono dum do tanki Mamadi no ko lamu sen gerali fere no ittele modon wata geru fere jamais de la vie yarugo le Doumbouya hande so yi hande présidentiel dans l'exil président Ali Banaka prison ko parce que fiyon be jabali be tawta ta o mascarade do ko mascarade électoral ni jama votali kadi go yeru voto be kan votana mais be déclarer Mamadi Doumbouya vainqueur awa y a pas de problème min en tout cas mi tawtata mi jokkata kala e jokkudo Mamadi mi jokkata kala kadi miijido yaadugol e Mamadi Doumbouya élection e kadi wallahi billahi koko wadda do kadi antigrid andi ko wadda ko ndo a jodi ke do a réplique do a yaltindo haalaji buyi a jawra jolda hande kadi le trop tard a fait jouer ce rôle c'est fini mi anda sitay do famude go yono mi anda sitay don si tawino dum do ko goddo e modo wanno dum do ma dum harano fellutuno hidon felliti do Mamadi o do hande kadi onon woni sabu dum do fop modon ko wadi ko awa di leydi meden ko magere no di hetoro si Mamadi en wi ko lam siko présidentiel siko président Aliouba en sout jama on yalta e wada vote libre et transparent be vote na kala mo be choisi on tigri ardo leni goto na contre ndi leydi ko jama ona lamede na kulle ona lamede ko jama la gena ona lamede na fide fi comme militant joye DG woni mi woni non mi wona contre goto de si tay ko din halaji don jama on réplique la wada di yewtere juro dum ko haaju mabbe non yo communique be mabbe be yo be communique no be falira mi haaja kay kono non mi en tant que frère mi wola na ma jande ne mi yaltano mini mi soutene ta dumbu mi soutene ta kala yaade do wana antu wana kuze ngantu wana faya meli monoto mi wolo non publiquement min mi soutene ta hay e fus mi communique ta hay e fus yaado e Doumbouya e o mascarade feddo do hande konno yalde est ce que o miijiti ke dum no awa ina yo ngaru do fami non do hande kadi on reconnaît ta Doumbouya alors que on yaade makko so ngando on reconnaît ta no hanno haro salo don yaado gole makko do élection dido ko dum woni hollugol ko dum woni juurede ndiyan on dan on joga ko don rondagol ndiyan dan on joga ndo no feiti kerol daro non kadi ka préfecture modo kadi tuge telemil e der télémillion Mamadi heba ton poem buri an mo Abdoulaye Yorbalde don mono da dum no Moussa ma préfecture maada on tigi jama on votata ton jana non buri o mama wombe ben kamaton ben fulbe wombe ma wombe votinde don Mamadi Doumbouya don suti feegel be pilieri to be ukana Mamadi be pilieri to be ukani der to ko election na dum do election mi andi dum do on yawtum fi yo medu yawgol candidat yo medu yawgol election sina do on andi ko ebbudon ko wallahi billahi ay si Cellou Dalein e Alpha Condé e Sidia Touré participe no fi oytugol yon kanyo on kanyo tan ko jamais de la vie
yeso Dumbuya on gagnotano ko few ino laaɓi pos voilà so ɓe ƴettude otoje e motoje ɓe yalta ɓe siika e jama on ɓenna ko Mamadi Doumbouya gagni e hoore koko votanaɗa ɗo fop ko par ce que ɓe yiɗama on déclaré gol vainqueur haysi ɓe déclaré noma vainqueur ɓe jonitatama laamu jamais de la vie fiddara en ƴettiwlori ɓe ngulamu pinka jamais de la vie ɓe ƴetta ngulamu ɓe jontama a immotono waɗa ko Alaguen waɗi kon ko président Aliou Ba waɗi ko ɓe sali kutke kuɗɗi yaadugol e ɓeɗo élection hunde lawaki ka leydi meɗen voilà